Ningkong syam ay kublay pi barok ki perlok ki bakloy ban nok senyang shen ikong. Kung jo ngam klet ya ka jilak bahajong i madu melim ngap ba na maulai. I belakloy ban yarap ini ki marba mardi. Te ay kublay pi madu mat ngej ba ublay unang kurkusyu ya pi. Te ngadan ngajing ay barit ni madu. Ma ay tu mobile. Ay tu mobile. Ni mobile kadai ba ay madu mo. Kenang ba ikong insuk pasal sing ladai dan kam nur kuno mo hinga sen de ilak ban phone kan yangi mentai dan mobile de dang jing don jong mobile ker men scam ba ikong in la ban petip ini ladai don jinge sim kom lai mah mah de ne ka bang ka di pej kunum ne ki bang bidik dei ba ai di madu ai khau 4 kilo kan tak makan ka une khau sau ba tunju ini ki marbam na kaleng pat jong hari me na kaleng pat jong yi ngilayo bandlung prajar as patingkar pisah. Ngangit bagi pajbal daki dangdon ki ba sosun e benirap ikong kerpat bakin teng benirap lem. Kenang bangin sen pat haka akaun jo ikong. Mentain ai syo ka bangiyo prajar aspa. Ka bangiyo mentah hakti kadai prajar aspa. Bat laradon syu menur bakwa ban nosnya ikong pila ban Google Pay beng yanga. Tang baya ka pisah ngan sen direct no ha ka akaun jo ikong nomor bay ngalap sim ya kat akaun je ikong. Dia kena pisan ani ikong prajar. Prajar aspa bangyo benlum. Kerpat ladan syu menur ki bakwa ban yarap ikong soba yarap lem pada yarap jong pi pajba kani kan long ka mo ka jing MSC bat ka jing kemen nam tan ka jing ka sen beshi bun mah sai khan mah ye jithe la sana kemen na ka mah sya penkut ana pi pajba khlai shibin ba lakloi penyarap mah ngai kublai pi ki perlok ki benabar jong ni ka than jong iru ki bak jukloi penyarap kublai ndon kat bar pi kublai shibun ida songu shay ya ka jinglai bha jong pi kublai